Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Zahirallahu celle šanuhu, salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Evo u ovom 19. Mubarek danu mjeseca Ramazana, kada je evo sutra 20. dan, kada se obilježava dan Fetha ili pobjedi i oslobođenje Mekke, triumfalni ulazak muslimana, mi se svakako u ovome momentu sjećamo i naših šehida koji su dali svoje živote u odbrani, u pobjedi nas ovdje Bošnjaka na prostorima Bosne i Hercegovine. Evo u sklopu našeg tradicionalnog iftara, kada se mi na neki način živi okupljamo, da se evo i vidimo i svakako u duhu što je tradicija islama iftarimo i tako dalje, mi ne zaboravljamo svoje koji su preselili na ahiret, koji su dali dio svoga života, odnosno živote svoje i koji su dali ono što je najvažnije za čovjeka dok boravi na dunjalku, a to je život. Položili su ga, šehidili su se, vratili se svome gospodaru. Mi se inšallah nadamo da su oni kod njega primljeni kao šehidi. Mi se u ovom momentu želimo njih sjetiti sa polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe, svih naših šehida i svih umrlih stanovnika naših kraljevića, pa vas pozivam prije nego što položimo cvijeće da proučimo jednu Fatihu pred njihove duše. Ridanillahi il-Fatiha. Sada ću pozvati delegaciju ispred Vijeća mjesne zajednice da polože cvijeće i da odamo počast i proučimo Fatihu. Ridanillahi il-Fatiha. Upravo ste imali priliku gledati u našem programu polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju u mjesnoj zajednici Kraljevići, koja noćas organizuje iftar za svoje džematlije i postače. Kolega Nermin Evdičević i ja tokom Ramazana nekako bilježimo priče na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, gdje su postali već tradicionalni kolektivni iftari. Tako će biti noćas, a družit ćemo se sa džematlijama džemata u Kraljevićima, gdje Efendija Mirzeta Sinanović. Razgovarat ćemo svakako i sa predstavnicima mjesne zajednice, ali i sa samim predstavnicima džemata.
Mjesna zajednica Kraljevići, kao što sam već rekla u najavi, noćas organizuje iftar za svoje stanovništvo, džematlije i članove mjesne zajednice Kraljevići. Evo, Rusmire, koliko večeras očekujemo postača ovdje? Pa evo, ja bi prije svega zaželio svima dobrodošlicu i naravno vama i medijima evo, koji sve to pratite. Mi večeras očekujemo 400 gostiju, tačnije evo da budem precizan 405 stolica imamo, evo traži se i stolica više, ali evo nekih 400 gostiju očekujemo za večerašnji iftar. Nekako u sjeveroistočnoj Bosni ovi kolektivni iftar posljednjih godina postali su tradicija. Od kad vi organizujete ovdje u Saraju te iftare i šta je prvobitni motiv i cilj? Pa vidite, nama je ovo 3. godina za redom gdje organizujemo iftar i on bude i ponajveći na ovim prostorima, s obzirom da smo mi evo i velika mjesna zajednica, a došlo se na ideju jednostavno imamo puno ljudi u dijaspori koji dobrim dijelom doniraju. Ja bi se ovom prilikom i zahvalio tim ljudima, naravno uz učešće i ovih ljudi ovamo naših mještana džemata Kraljevići i mjesne zajednice Kraljevići, gdje su zaista se odazvali i evo večera se traži stolica više, a motiv je jednostavno pokretači su bili ljudi iz dijaspore, uglavnom. I oni su došli na tu ideju da bi se ljudi i vidjeli, da bi malo i porazgovarali, da bi neki se nisu vidjeli godinama i evo večeras je i pomjerena teravih namaz iz tih razloga da jednostavno ljudi koji se nisu vidjeli i po nekoliko godina večeras je prilika da zajedno iftare i eto da se vide i porazgovaraju. Ono što je meni specifično večeras jeste bilo da imamo goste koji su migranti iz Sirije u Bosni i Hercegovini. I kada sam pitala ovog momka kako se osjećao ovdje, nekako je strah osjećao kako ćemo da ga prihvatimo. I rekla sam mu da se osjeća kao u svojoj zemlji. Mi smo kraj koji je poznat tako po dobrodošlici, po otvorenim vratima za sve goste. Je li to negdje vučemo iz tradicije? Pa vidite, ja mislim da ovaj dio sjeveroistočne Bosne ovamo, da tako kažem i Podrinje samo, da su ljudi za vrijeme ratnih godina 92. 95. bili fascinirani našim prihvatom i svim tim koje smo mi pružili tim ljudima, jer znate kako je za vrijeme ratnih dejstava ovdje je prošlo mnogo ljudi i zaista sad danas kad slušate te priče i setnite neke ljude, oni su fascinirani ono što smo mi njima mogli pružiti od onog što nismo ni imali tada te 92. 95. ali su zaista bili fascinirani time, ponovo naglašavam. A što se tiče, evo večeras imamo iz Sirije jednog momka koji je došao sa kolegom sa Bir televizije, vašim kolegom, i zaista može se osjećati vrlo komotno kao i svi mi ostali. Današnji program nije samo ovaj iftar. Šta ste sve organizovali tokom dana? Pa mi smo danas imali džumu namaz posjećeniju nego obično i nakon ikindije namaza smo imali polaganje cvijeća i evo bila dobra prilika da se prisjetimo naših šehida koji su dali krv ovdje na ovim prostorima i naših šehida i šehida čitave opštine Sapna, pa smo danas evo uz prigodan taj program polaganje cvijeća i učenje Fatihe odali počast i poštovanje tim ljudima. Hvala vam puno za ovaj razgovor. Hvala vama. Yeah.
termin je negdje, mogla bih reći, većinskim dijelom godine u Austriji. Ovdje dolazite tokom i praznika tamo, ali i ovdje. Kolektivni iftari održavaju li se u Austriji kao u Bosni? Održavaju, ali rijetko. U Bosni se održavaju, evo vidim, u svakome džematu, hvala Bogu da je tako. Dolaze li mladi ljudi koji su odrasli, rođeni u Austriji na ove naše iftare? Dolaze. I to je se večeras opet pokazalo da im je veliki broj došlo. Ja nekako znam, boraveći tamo, da je vjerski život itekako značajan kod naših ljudi koji žive van granica Bosne, ali voljela bih nekako da kažete našim gledateljima iz vašeg ugla kako vam izgleda vjerski život u Austriji. Liči li na ovaj naš ovdje? Ne liči kao što je u Bosni. Ima i tamo i džamija, i vjerski, i sve šta, ali koje u Bosni nije malo, kako kajem, nije bolje, već normalnije, bolje. Više se čuva tradicija. Da, tako je. Večeras ste ovdje, pretpostavljam, sa porodicom. Da, večeras sam sa čitavom porodicom ovdje. I negdje će biti program i evo i djevojke iz Meraka se pripremaju. Čini mi se da ste radili cijelodnevno na organizaciji programa. Da, već evo 2 sedmice smo uključeni u tu akciju. Bilo je u dijaspori sakupljanja para i ovdje smo ujedinili se, znači da je bilo za 2 sedmice da smo organizovali veliki broj iftara. Oko 400 gosti i da li ste zadovoljni tim brojem? Jesmo, ako Bog da bit će i sljedeće godine još više. Hvala vam puno. Molim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Jer nas evo nekako večeras oko 400 stanovnika mjesne zajednice Kraljevići i džematlija iftariće zajedno. Koliko su nam za kulturu i očuvanje tradicije i nekako da prenesemo na mlađe sve ono što su nas naučili važni ovakvi događaji? Dobro ste rekli, ovo je vrlo značajan broj ljudi koji će se okupiti večeras na iftaru u mjesnoj zajednici Kraljević i koja je, evo, uzgled bude rečeno, i organizator i inicijator svih ovih aktivnosti. Polazeći od toga da čovjek svoju interakciju ostvaruje sa drugim ljudima, ovakvi događaji su sasvim sigurno prilike da se razmijene iskustva, da se neki ljudi vide, računajući i na to da smo mi značajno raseljeni širom svijeta i evo, računajući da su neki ljudi došli iz inostranstva, u ovom periodu ovo će biti zgodna prilika da se ljudi vide i da međusobno razmijene nekoliko osnovnih informacija. A kada govorimo o očuvanju tradicije, ja mislim da je to iznimno važno, posebno za nas koji živimo na granici jednog kantona, na granici federacije, na granici države u konačnici. Mislim da je to izuzetno bitno, pa nekada možda se čini i da je to napor onima koji organizuju, ali sigurno da taj njihov napor bi trebalo da poluči značajne rezultate. U smislu očuvanja te tradicije, ja mislim da mi činimo jedan maksimum koji je to moguće u ovom periodu, a da bi došlo do toga, mi sigurno dugujemo zahvalu našim građanima i koji trenutno žive u mjesnoj zajednici Kraljevići i našim prijateljima iz drugih mjesnih zajednica, kao i našim građanima koji su u dijaspori, a svojim donacijama su omogućili da mi ovu svoju energiju uložimo zajedno sa tim materijalnim resursima i da organiziramo noćas ovaj iftar ovdje. Mi radimo često sa tim ljudima koji hiljadama kilometara žive od Bosne i Hercegovine i iza naših su krajeva. I ponegdje zaista se ne može osjetiti da oni žive negdje raseljeni, tražići svoju egzistenciju širom zemalja Evropske unije, vezani su za taj kraj. Nekako, da li vam se čini da ekonomski puno bolje stojimo i puno bolje stvari radimo zahvaljujući upravo njihovim naporima da očuvaju tu svoju vezu sa našim prostorima? To je jedno vrlo složeno pitanje koje bi zahtijevalo vrlo ozbiljnu analizu i iznalaženje značajnih formulacija koje bi dale pravi opis tog stanja. Međutim, ono što se može reći u nekom kratkom periodu jeste sasvim sigurno da ljudi koji su izvan države Bosne i Hercegovine u ovom momentu možda mnogo više daju za Bosnu i Hercegovinu nego koji smo mi unutar Bosne i Hercegovine, i u smislu nekog značajnog lobiranja u svijetu, ali i svojim doprinosom poboljšanju standarda života unutar države Bosne i Hercegovine, jer smo mi malo navikli se već da naše društvo, naše institucije, našu državu koristimo kako bismo sebi individualno olakšali život, a razumite da ovi ljudi negdje stotinama ili hiljadama kilometara također se bore za svoj život i od onoga što zarade daju, investiraju u Bosnu i Hercegovinu, na takav način pomažu svima nama pojedinačno, ali i našoj državi općenito. I za kraj, samo molim vas, unutra vidimo veliki broj mladih ljudi. I onih koji žive ovdje, ali i onih koji žive vani. Kako rekli ste, granični smo prostor Bosne i Hercegovine. Hoće li opstati mala mjesta zahvaljujući upravo ovim mladim ljudima? Ja ću da budem optimističan i da kažem da će sasvim sigurno da opstanu, a i da će doživjeti određen razvoj. Kada će to biti, to Allah zna, a mi se uzdamo u to. Hvala vam puno. Hvala vam.
Sada ćemo proučiti dobu poslije iftara. Nakon dobe ja ću se ponovno vratiti da vas upoznam sa jednim, da kažem, programom za sami iftar. Dobu će nam proučiti naš dugogodišnji kraljevčanski imam Hafiz Efendija Nurija Čikarić, pa ću ga evo pozvati da nam prouči dobu. Alhamdulillah, الذي قال في كتابه الكريم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا وكنا مسلمين ورحمة الله وبركاته وعلى صاحب هذا الطعام العطرين. اللهم زد ولا تنقص بحرمة الفاتحة.